tapa mo e pare mia ka pehe foki ki he kau minista pia whakatapu heni ko ngā ko e whawhalanglangi o e whiawhi ko ni panel aho mee pia unga kune mea heni i he whiawhini ke whakailongai ai mahu inga ko ia o e sipoti ko ni ko e sinolelei tapu heni pa mo e haikomu New Zealand Her Excellency New Zealand High Commissioner o nei hen mo ki Taukolo pea ka pehe foki ki a tek motolu ko toa pe o ku mo heni e whiawhini ko e whiawhini ko e motuani te u whakataukeia te tau polokalama ko ia e whiawhini pa ko hingoa ko kauwhanonga pulu from Tutu on the beach, and I'm so happy to be your host for tonight. Whewege ki whaka paspas, ki paspas, aia ki paspas I reo lahi. Whawhalanglangi ko e whiawhini ko tui o ku mamata mai ai tokotaha haana ai polokalama o e whiawhi ko ni. Tangata ko ni ukai ke sola ia ki hataha o e kau whakamalohisino. Tamai o eki ko ni pa mono hoa, a maka, pa molien me sake. Aia ko ginau ia o ngā whakapaanga, pia pehe ke tokoni ai kau sponsor ko ni ke tau polokalama pa mo tau whiauhi ko ia o e whiawhi. Whewege tau ki paspas, aia ki paspas I reo lahi ki ai. Ko e whainga maria ko ni ko e anga ia no ki whakawhiloa ki atu ai tau whawhalanglangi ka pehe foki ki he motuani. Pia mo whakahoko tau polokalama ka e whainga maria ko ni te u whakawhei heni ai taha kau tiuta ko ia ai korisko tupou hange ko mo mea I o ku kau mai foke tau whanau ako kau heni ai toko ua pe o oku ko e koren ka mo sese taha kau tiuta ko ia o e korisko tupou ke kamata ke tau polokalama ha tau lotu pia hiri pe ko ia pia e whakawhei lewa ai lea taritari aia ko e whakamau, tau pepe ko whakamau whika uluaki ia o e tau whiauhi, pia mo e whakafofonga, pia me he Tonga Bodybuilding Federations. Sai e whangamari ko ni ka ke te whakaloloa, te u awele vai whangamari ko ni ki a mo sese ke kamatapu kalama aka lotu. Malau pito nonga, ke tau rotu. O tua maf ke mau tamai whaewane a Fiona. Malau pia whenā koe lerei. Ko ngā koe ngahi lerei ko tau pē ko ke whakoloa. Whainasa ke mau ngahi moui. Mau sia mai e whakoloa koeni. Mau whatata mai ke malu e whare koeni. Mau e ngahi whetu ke he whungai whanua koeni. Ngahi whatongia ke ke. O ki momeniti koeni mau ununu mai ke malu e whare koeni. Ko ngā koe tare niti ko ke tuwha mai ki whanau koeni. Ke mau whai hono pou, panolonga waka. Ko ngā koe tare niti ko whake a Fiona. Mau lotu ia tua. Ngā koe si whanau koeni. Mau kore a Fiona, whai tāpu ki nau tolu. Whiau I te nau whai, ka mai kau whamau. Kuna tolu ko tāpe e komiti koeni. Tuko mau whai a e ngau e whiawhi koeni. Ke lang ia pata tāpe a Fiona. Maroto atu a Fiona tua tāpu kina mai. Mau tolu ko mau lonu ki he malu e whare koeni. Ai eki bawero aho me. Mai nau tolu no ko tau pē kau sponsor. Nau tolu ko tau pē ko mau kau whakataha. Ke powaki ai tare niti koeni. Yo mau ki whonuani. Mau lotu ki a Fiona ki ke whai tāpu kina mai nau tolu. Tonga ngai ngawha whatongia o e whiawhi koeni. Mau tuku pē ai kloria o me langi mai a Fiona. Ko lotu e mo hu mau whai. Wawhasi ko eska ko mau wha mo ui. Amen. Sai, whamalohe ni ki a Mosese, ko e kau ia e kau tiuta ko ia e korisko tupou, ko ngā ko e lotu kamata tau polokalama ko ia o e whiawhini. Sai, e whainga maria ko ni te u awele vaia ki a Francis Moala, ko e whamau whika uluwaki ia, o e tau whiauhi ko ia o e tauni. Tene o mai harea taritari ma te tau tolu,
pia kai ke ngata ai tene o ata pe mo e pui tua o e tuunga ugia i koe tau Federation pa mo tau Whiauhi RMC o e wanoa Arako doki paspasi mai Francis Moala Sai koe whakatapu e nei o si whakauka te toko ta MC e whiawhikoni e whiawhikoni ko whampe ke u talatala noa tu whikawaki pe mo e makatuunga ko ia o e katoanga pe ko Whiauhi ko ia e whiawhikoni o ki mautoro foki ko auka tokon paristen iau e Tonga Bodybuilding Federation a Tonga ni pea i kai ke ngata ai koe talu me hiwango full tupu ai kamata ai Whiauhi sino lelei ko ia i Tongani pea ko tui koe a Whiauhi whakahoko he poko ni koe tumutumu e ni ai Whiauhi sino lelei o whakahoko mau pei Tongani kono hinga koe fufua taimi e ni ke fuake i pare paanga ki he tokotaha ko toa pe o Whiauhi i he poko ni pea koe uhinga koe e mau whilawe i pea moe tokotaha ko ia pe koe ngo mātua u hanaua e kautaha koe ni koe RMC ai au kutu ko ia i mairetaha i runabout ko ia mairetaha koe tokotaha ko ni kono hingoa ko makame sake pa mono hoa ko lieni ko tokotaha foko ni na ne whakaunga tāmak whakataha foko bongi mautolu i he wafe maono mafitu mawalu mahiwa i Tongani o ne toko ni agi mautolu o ne kau whakataha bongi mautolu i he whakamalo sino i kai ke ngata ai kono train agi mautolu i he spot i kono ko sino lelei pea ko whampe ke ulaua te ki pui toa koni ai tokotaha koni une ainu ne whakahoko ko ia ai Whiauhi ko he pōko ni ai ko hingoa ki kautaha koni ko RMC Service Trading Physique Bar and Supplement Shop ko ki business ai ko mātua tonga ko ni ai ko maka me sake peheke aleane ka lieni ai na mawahe at ki nusila i he ai ko sene hire ne tao hongo fulu me ai pea kono hinga foki ko tokotaha koni ko maka me sake na manako apito penai kau ia kau Whiauhi hiwango futupu whakalokolo pe Tongani pea ai ke ngata ai pea ko hinga koe na tokoni ke ni ko ne manatu merie ki time fai ngata ana ne kamata ai he ke ne kau ke Whiauhi ko sinorerei kai ke mau supplementi kai ke mau me kai lerei Tongani ko hinga ana ne whakakaukau ai ke tokoni ai hako tupu fonua ke whakahoko ki Whiauhi ko he poko ni tokoni whakapaanga ki na tolu anga me supplementi ko hinga ko he taumua me tareniti ai whanau e fonua ko ni unga ko spoti ko ni pea ikai ke ngata ai na te ahlake foki mohono fohalahi o ne hoko atu e mea tatau na whakahoko ko ia i hene tangata eiki ai na ne kau atu ki ngai Whiauhi lalahi i nusila pe ki Tongani o ne maua e ngai Whiauhi pea koutui koe uhinga ia ne whakaukau ai ai ongo mātua koe ni o na manatu merie mai ki Tongani ko hinga koe nana tamai nana tupu masiva pe Tongani o na whakaukau ai ke na sitoko ni ai whanau pe mo hako tupu whanua ko hinga ko tarendi ko ni ai Whiauhi ko ai sino lele i Tongani pa ko tui o kumau o hinga e mau whilawe i pe mo tokotaha ko ni ko ki mau tolu he ni tokolahe poate o e Tonga Bodybuilding Federation o mau kau ngā kau whataha e poupou mo tokoni ki he event ni mo Whiauhi ko he poko ni Pako tui pe te mo mbao ha te mo enjoy e poko ni e wakai mai ke Whiauhi whakauka te whanau o ia pe malo atoa watu.
Sai katake to ki paspasi ko nga ko e rea taitari o e whiawhini. Sai I he hoa ko ni lolotonga ko ni e ku whakamatala ia te aginau tolu ko ia o kunau whakamau o e whiawhini. So our judges for tonight, not just for tonight, na e kamata ane pongpongi, aia na e pea aia ugia e kaunangai ko tana tau moi peau, o kai kene heni, o e kaunanga ko ni, whae ko ni, o kune hoko ko e, she's a personal trainer, kai ke ngata pe trainer he Jimmy, na ne kau I whakamau ki mua I ngai whe au ki mua. Pakai ke ngatai o kai ke heni pia mo semisi whanua. Aia ko semisi whanua ko e trainer ia I karetahi. I he World Cup ko na toko osi. Pakai ke ngatai ko e toko taha ko ni ko whaia ko ia I sports and science I he TTI. Pakai ke ngatai ko e heni I he whiawhini we have Jason. Please Jason, can you raise your hand? Just wave. Go Jason, all right. Go tō taha ko ni ko pure ia Tanoa, whewheke tau ki paspas kai. Go tō taha ni. And Jason been supporting this event since it started. Up to this year, o ku kei loto pe ai tamai o eiki ko ni ke pou I pe teke. O tatau pe ke whainga spoti pe, o nau kore tokoni ki Tanoa. Jason is always there. Ke tokoni pia pou ki he ngahi event ko ia o whahoko I tonga ni. Pea hoko atu ki ai, o kuheni penyani lokotui, aia koe tokotaha koe ni, koe me mi papeia Tonga Bodybuilding Federations, pea koe tamayo eiki koe ni, koe tokotaha whakatonu lea ia a Tonga maasiaina. Mlahi e ngahi polkalama kehe a Tongani ki siaina, ko tamayo eiken o whatonulea ki ai, pia kai ke ngatai, ko toko taha ko ni, ko taha ia kau trainer, pamae timi sporti ko ia, sinolelei a Tongani I Bodybuilding Federation. And we also have Vicky Fiefia. Raise your hand, Vicky. All right. We have Vicky Fiefia. Aya ko toko taha ko more than 20 years, being a personal trainer, also a healthy lifestyle kind of trainer. Aya ko toko taha ko ni, and she's also the secretary for Tonga Bodybuilding Federations. And that's why she's also a judge. Ki he tau polokalama ko ia o e whiafi ko ni, e ko hunga o giai e ne whela vei lahi au pito, pia mo e polokalama ko ni ai bodybuilding. Pia whaka osi aia ko tau whakamau whika uluaki ia, aina ni whahau ko tau rea ane nai, lata moala, aia ko tamayo eiki ko ni, ko fuafua Mr. Tonga ia a Tonga, the first ever Mr. Tonga for Tonga. Hange kau iyo aia ko e tau awhe tahataha nai, aia ko fuafua Mr. Tonga ia a Tonga ni, pakai ke ngatai tau wholaua, tau whafofonga ia Tonga ni, he ngai tau ki mua tu, mau mai e metari ko ulama a Tonga, ko ngā ko e tamayo eiki ko ni, pia ko ia ai whakamau whika uraki, ma e whiawhi ko ni. Wheweke tau ki paspas, ki ai. I know I really need to breathe. He ko unga I've been explaining the reason why they are judging our event. Pia kai ke ngatai unga ke mahino pe ka tek tau tolu, ko uhinga e hono whiri ki nau tolu, pia ko uhinga e ko hai pete ne mau ai whiawhi ko ni a title Mr. RMC 2020, kono uhinga e ko ola mai he kau whiwhine, pa mo kau tangata ko ni. E whainga maria ko ni, o lotonga teu mai a e tau a whaiva. Ki foi whaiva ko ni ke entertain ki tau tolu, lolotonga ko ia kore ke whanau Physique. Aia ko e junior short Physique ke nau teu mai. Aia ko e whiauhi ko ni hoi pa mo kainga ko talau sese mutu matatahi. Pea teu ka teu kore heni ki he Sila Pelua Dance Academy. Paspasi mai, ki paspasi mai. I paspasi mai e Sila Pelua Dance Academy ke o mai haki whaiva. Hiri pe whaiva koe ni, pe da tau kolosi le wahe
ki tau konga ura ki tau whea auhi. Sila Pelahua, Dance Academy, let's go! Angolo e whasingo e kamare si wa whaule lao so e mi. Angolo e whasingo e kamare si wa whaule lao so e mi. Luwe mai, pati mai, atami le mo so mai, pati mai lunga, pati mai lalo, si te samo, awane ingalo, luwe mai, kui mai, abo pui pay, eke pala ai, angalo iai ma e mix mai, kofelo iai pelele iale ai, so mai, tunu iti tonu, so mai, tunu iti tonu, so mai, tunu iti tonu, so mai. So mai, tunu tonu, so mai. Luwe mai, pati mai, atami le mo so mai, pati mai lunga, pati mai lalo, si te samo, awane ingalo, luwe mai, kui mai, abo pui pay, eke pala ai, angalo iai ma e mix mai, kofelo iai pelele iale ai, so mai, tunu tonu, so mai, tunu tonu, so mai. So mai, tunu tonu, so mai, tunu tonu, so mai. Sila Pelahua, Dance Academy, ladies and gentlemen, let's go! Kadang kita pas-pasi mai, pas-pasi mai. Kaya hokat bebe. Iyo lotonga ko ya tau tali ko ya ke tau palpare ma fa teknikare ko ni hoek pamekainga ko fambe ko lau ya te tau kau sponsor ke fiaf ko ni. Ai o ko takimo mai ai RMC Vicky's Papa and Supplement Shop. Digital Agency Tonga Limited, Beauty Sharon Tonga, Kapehefo ki he Tonga International Tate Line Hotel, Luna Eva Supermarket, 5-Star Tonga, Leola Group Limited, Nia's Kitchen, Radio Liku'alofa 88.6 FM, VMJ Custom Prints, Kapehefo ki Skip Joinery. Kadang kita ki pas-pasi mai, hoik pamagainga, go sponsor ko ki he FF ini. Toi Pamalo ato be, lotonga ko ni o teu mai e tau whanau. Let's go! Sai, kadang toi pas-pasi mai. Toi pas-pasi mai. I know everyone loves that, you know, like, but that's not our papela. They look like bodybuilders, hey? Neongong nau hange pe hakau papela.
ka te tau hoko anu le vain ke tau whe au hi pāpela. Sai I he whainga maria koni ke tau whakaloloa, ko kore atuen ke kau whakamau, ke mau teu ho mau pepa ko ia, ke no sivi I ko ia o e kau. Aia ko yanga koni kono vahe o ku ua. O ku ua a division koni koe ke talau se mutu, pe koe Physique, ai junior. Tupunga I he nau tokolahi he ku kau mai, ai timi ai korisko tupou, ki paspas ki ai. Alright. Pea kai ke ngata ai o ku kau mai pea moe tokotolu pa me he koristonga ki paspas ki ai. Alright. Pea kai ke ngata ki ai o ku kau mai pea moe toa pea me he ako maolunga ria hona. Alright. Let's go. Kai ke kai ke tau toi whakaloloa. I he whainga maria ko ni, ko tui o smau maria mai, e tau kau whakamau. Smau maria me tau kau whakamau. Judges. Lotonga koe e nau kei tisikasi koe ni. Ko kore atu, ki he whikataha ni ma. Number 15. Whikataha ni ma, aia ko tamayo eiki koe ni o ku nofo I whangaloto. Pe au ne ako I he korisko tupou. Ko ene tau taha ono eni. Ko ia I hoek pa makainga, o kai ko e tau sisi taha ni e tau whea auhi. To e ai e lekau to sisi ange tamako ni. Ka ko tamau eki ko ni o gune loto, ke ne whakaari hono tare ni ti, ko e sinorerei. Hoeki pa makainga, paspasi mai, Jordan Vailea! Let's go! Let's go, Jordan. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. I don't know what's gonna happen to you, baby, but I do know that Paula. walk around this town with your head on up in the sky. And I do know that I want you. Let's dance, let's shout. Kadang ito paspasi mai, paspasi mai. Jordan Vailea. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Te mai. Shake your body down to the Ki e ground. funga Stacy whikataha hiva. Ki e whikataha hiva. Aia ko e tamayo eki ko ni, ka mei sopu. Pea ogune ako I he korisko tupou. Kadaki, paspasi mai. Tua meri e riongi tau. Let's go. Marie. Ki paspas ya, ki paspas. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's go, let's go. Shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Oh! Ah. Just the spark that lit the fire inside of me. And you do Let's go. Let's go. You do yourself to get closer to your soul. Kadang ito paspasi mai. Tua meri e riongi tau. Let's dance. Teu mai he tua meri e riongi tau. Aia ko e tika tolu ia ki he whia fini. Shake your body down to the ground. Let's dance. Aia ko e number 3. Shake your body Na down mei to the havelu. ground. Let's dance. Ako i e korisko tupou. Shake your body down to the ground. Paspasi mai, he masi whakalolo. Shake your body down to the ground. Let's go, he masi. Oh, wow.
Ko hea masia pa mei havelu. Ako I he korisko tupou. Ko e kaureka ko ni tau taha fitu katoa. Kadaki toi paswasi mai a hea masi whakarelu. So the next one, pia mo fika hongo fulu. Aia ko na upaka fika pe ni fika hongo fulu. Da mei pere hake. Também pere hake, ako I korisko tupou. Pas mai, tini tolo final. Let's go tolo, let's go. Mas assim vai, tira todo final. Hoko at koki ai, também havelu riku. Ako I korisko tupou. Mas assim vai, fica ua. Pasiri masima. Let's go, hey. Hey. Let's go, Siri. Let's go, City! Oh, a toi pas mai, pasiri masima. Havelu riku korisko tupou. Hoko atu koe ki ai, koe tamai eki ko ni nofo pei ai toloa. Fika valu ia. Pas mai, siua sitani lei. Let's go, siua. Hoko mai ki ai, também nuku. Hoko fica tahawani. Korisko tupou ai pe. Mas mai, kopano taifate. Kopano. Iwu. Korisko tupou ai pe, fica nima. Que tal com formal, fica nima. Pasi mai. Timote Manu. Let's go, Timothy. Stays in your mind, 'cause you almost lost a girl who was right on time. There's one more thing that you got to know. Just cool it down, stay in control. Cool it down. You got to cool it down. Watch out. You're gonna lose control. Cool it down. You gotta slow it down. Maria Timote. Leka havelu wi. Hoko mai e tua koia Timote. Hoegi pamo kainga. Koe reka koni. Kame nuku. Maufanga. Onge ako ye koristonga. Atere. Pego fika uanoa ia. Mas vai, Samuela Taufi.
Maiga, whakaosi peka o whakamau. Charlie Wilson, it's a true honor. I appreciate the love. Now let's show the whole world. Kataki toi paspasi mai. Let's go. Everybody's working hard for the weekend, then we're spending it all, yeah. When tomorrow comes, you know you can sleep in, so you know that it's on, baby. Do what you wanna do, go where you wanna go, move how you wanna move. Everybody, drink what you wanna drink, step how you wanna step, love who you wanna love. Everybody have a good time, good time. Kataki toi paspasi mai. Good time, everybody have a good time, good time, good time. Sai, malo, tamaiki mo toi paspasi mai. Toi paspasi mai, malo. Te teu, punou. Malo. Koe, aia koe hiti uluaki ia. Tau pepe koe konga uluaki ia. Oe Physique, pe koe talau sese mutu matatahi. I junior divisions, pe koe tamaiki ako. Te tau hoka tule vaini ki he konga hono ua. O junior divisions ki he Physique. Aia koe kauloloa ia. So these guys were the shorts. Pe koe kautamaloa le vaini. Te tau honga ki ai. Mau kau whamau? Alright. Sai kai ke te whakaloloa, koe tafi malae. Pea mei havelu, pea koe tamayo eiki ko niung nea koe korisko tupou. Paspasi mai, Timote Manu. Weh, kataki, kako Timote. Kafe fasi. Kataki, havelu pe korisko tupou, te vita vaiaku. Let's go, Devita. Aia koe kautamaloa ni hoi pamakainga. Ka koe junior ipe. All right. Let's go, Devita. Y'all pretty ladies around the world got a weird thing to show you. So tell all the boys and girls, tell your brother, your sister, and your mama too. Cause we're Hoko mai e tua Devita vai aku. Koe tamayo eiki koni pa mei Kolofo'ou. Aia ko no fika taha tolu. Te pasmasima Devita. Malo Devita. Hoko mai koe ki ai. Paspasi mai. Mafi fifita. Let's go Mafi. All right. Let's go Mafi. No matter where you say it, you'll know that you'll be heard. Now all you sucker DJs, so bring your flowers. All right. There's got to be a reason, and we Maria Mafi. why you try to put on those airs and act real cool, but you got to realize that you're acting like Maala. fools. Give us music, we can use it, baby. Situa Mafi, situa. We don't have the time for psychological romance. No romance. All right. No romance for me, mama. Come on, baby. Kadaki toi paspasima Mafi. Word up. Hoko ado ki ai ko toko tako ni pa mei hofoa. Ako ia korisko tupou hoi pa bekainga paspasi mai. Ifa vea. Let's go Ifa.
whawea. Tota koni pa mei hofoa pe pa moia. Fika uruaki paspasi mai. Te Vita mafua. Let's go, Te Vita. Te Vita mafua. Da mei mau fanga, korisko tupou ai pe. Paspasi mai sa teki milolua. Let's go, Teki. Oh, a Teki. Let's go, let's go. Oh, kadagi ito paspasi masateki, ito paspasi masateki. Hokot ko kiai pamei kahoua, yetua ko ya sateki. Tamai ko ni pamei kahoua. Ako pe ye korisko tupou fika fa. Lisiate Latu, paspasi mai. Go, Siate! Let's go! Kadang kita lepas Masima. Isiate Latu. Koi hoka tu koi kiai. Gamei tofoa. Koriska tu pou ai pe, fica tafa. Se a osi vai Nicolo, pas Masima. Go, se a osi. Hongat ko kiai pamei toloa, ako pe korisko tupou fika fitu ia o tau hokoko. Paspasi mai, tua meri FC hoi. Let's go. Let's go, Tua Meri, eh? Oh, wow. Tua Meri, Fisi hoi, kadagi to paspasi mai. Tua Meri, Fisi hoi. Ye tua koya Tua Meri, Fisi hoi. To paspasi mai. Oh, wow. Let's go. Oi, paspasi mai Tua Meri, tua koya o Tua Meri, Fisi hoi. Oi, tamai o eki koni. Também he koristonga. No voi havelu. Do havo ki pamei pangai hapai. Paspasi mai Moi Huabi. Let's go.
ki ko ni pame koristonga havelu pangai hapai oi huavi to e paspasi mai oi huavi ko whakao si ko ia i tall division ai a koe tamai o eiki ko ni pape he ako maulunga ria hona pame e sopo tau wha hau paspasi mai Jimmy Harrow. Let's go. Get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Let's go, let's go. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shy. Shake your arm. Katagi to paspasi mai Jimmy Harrow. Be ako maulunga ria hona. Alright. You got to have the feeling. Sure you're born. Ai a koe Together. tamai o eiki adi Right on. Get up. o kune Get up. Get on up. whafofongai mai ai ako mai we sai uru sai tua ke pela ine kataki tua pe ke la ine unu mai ki mo ke foi la ine koe unu mai ki mo ke foi la ine koe koia ki tai mi pe ai hange go mo me ai koe tu koe ni ai a koe tall division eni I he junior division ai e junior Bea koe kau tangata na wei pāki ai. Bea e whakamau I whakataha nau tolu ia. Ke he peho no whakamau ia kau no, peko shorts. Bea toki tō me ia a raki wa tolu. Bea nau toki wei pā nau tolu ia ana iange I he overall. Toi paspasi mai, toi paspasi. Malo. Sai toi paspasi malo apito kau tangata. Te wai ki anai. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Sai I he whainga maria ko ni lotonga koia e tau ki whaongo ko ni koe ke he kau whakamau. Toi whakamanata tupe e tau kau sponsor. Tau kau sponsor koia ki he whiaf ko ni whakamaloat ka tek mou tolu. Ko ngā ko ho mou angalerei. Ka mou kau mai ki hono whakapaanga e tau polo kalama koia whewheke tau toki paspasi ko ngā ko tau kau sponsor. Whawhalanglangi aia ko tau kau sponsor koia ke whiawhini. O kuiai ai RMC, Vicky's Papa and Supplement Shop. Papevoki ke Digital Agency Tonga Limited. Beauty, Saffron. Papevoki ki he Tanoa International Dateline Hotel. Luna Eva Supermarket. 5-Star Tonga. Leola Group Limited. Nia Kitchen. Radio Liku'alofa 88.6 FM. VMJ Custom Prints. Kapehefoki ke Skip Joinery. Katake toi pas. Toi ai ha pasi ki ai. Whakamalo ko unga koe ngahi ofa pamatokoni o ku iai e tau polokalama ko ia o e whiawhini. Sai I he whainga maria ko ni, ko tui o ku osi mau maria mai e tau kau whakamau, ka te tau hokat leva ki he e tau Master Physique. Pea aia koe kau Master Physique, koe koki nau tolo ni au nau osi nofo nau tolo he ako. Already finished from school, or maybe not go school. I don't know. It depends, eh? Ka oku nau teke au pita whakau, but they really believe that they are going to be representing Tonga on bodybuilding, and that's why they are here.
So, mea tatau pe Physique, Master Physique, kai keu toi whakaloloa, te tau hoka lewa ki ai I he hoa koni. Sai ke te whakaloloa I hoa koni, kataki, ko e toko taha whika uluaki, tene hopoki, e tau whunga seisi, bea mei kolofo'ou, whika uano, hoa eki pamo kai ngā paspasi mai, ofa whaoso. Let's go! Let's go, Ofa! Electric baby when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Tataki mua ke mama. I can't take my eyes off of Let's go. So phenomenally, boom on like the way we rock it. So don't stop. Oa, I he tua koia o Ofa whaoso pa mei kolofo'ou. Hoko mai ai, ai tamayo eiki koni. Pea mei he korisko tupou ai pe. Fika taha valu. Paspasi mai, solova taufa. Let's go, Lova. Can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I should do. Uruki bua, Lova. Dance, dance, Let's go. And ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling. Oh, wow. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. Let's go. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Paula. Don't need no reason. Don't Ai need ako control. solova taufa ni. So high, no ceiling Kami korisko when tupou. I sound. Kau mai ke vei pa ko ia I he Master Physique. Got that good soul in my Ye tua o solova. Hoe ki pamo kainga. Ko e tamai eki hoko. Kami kolomotua. Fika wahiva. Paspasi mai. Ripeti taumalolo. It's when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When Let's go, we Betty. move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Can't stop the feeling. Let's go, Betty. Dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ai ako ripeti taumalolo ia pa me kolomotua. Kata ko toi paspasi mai. Toi paspasi mai. Let's go. Hoka tu koe ki ai. Ai ako e tamayo eiki koni hoek pa mo kainga. Pea mehi vai malo vavau. Havelu loto. Pea mo e fika ua tolu ko ia ki he fiafini. Paspasi mai. Pea whakiono. Let's go. I can't stop the. I can't stop the. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. Everybody say. Paspasi ma feo whakiono. Hokat koe ki ai hoi pa mo kainga. Pa mei niua top tapu. Halareva. Pea mo no muka. Paspasi mai. Evita fui maono. Let's go, Vita. Listen, seeing you got ritualistic.
Let's go, David. My zone of addiction for now, cause I'm falling apart. Toi pasipasiba Devita, fui maono. Hokat koi kiai. Koi tabayo eki koni pia mei mau tu o tea. Fika wanima, pasipasibai. Sidiveni halawafu. Let's go, Wendy. Let's go. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my old ways. I can't blame you, no. Oh, Wendy, oh. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Let's go, Wendy. Passing up on my old ways. I can't blame you, no. Hokat koi kiai. Pia mei halau furi. Kapevo ki whangaloto. Fika ua. Pasipasibai. Stanley Fehoka. All right. Let's go, Stan. Listen, hard to trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Oi, vamos carga, toi pasipasibai. Stanley Fehoka. From miles away. Hokat koi kiai. Pia mei folaha nua lei. Fika tolu taha. Pasipasibai. Talo pahulu. Let's go. All right, baby. Let's go, Talo. Edit. 4, 3, 2, 1. Oh! Hey, 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 hey. Let's go. Let's go. Hey, hey. Kanagi. Koe tabai eki koni. Koe leka makamoni. Yabe. Kolaha. Nuarei. Koe pasipasibai. Talo pahulu. Let's go, Talo. Hoko koi kiai, pe koi whakaosia. I he master physique, pasipasibai. Una loto tavalea. Bosi, kau tangata. Don't have to work that hard, just be yourself and let them be your guide. So come and turn me by. She won't even have an attitude. Just sit right next to me. Sadagi to e pasipasibai, una loto tavalea. Olo mui beki mui. Oki unu mai beke foi line koe, unu mai beke foi line koe. Kataki unu mai beke foi line koe. Kole beke DJ to tai me beki foi fas. So time beki foi fácil. Pasipasibai. Laku reva.
mai, malo. Sai e whainga maria ko ni lolotonga ko ia hono kei round up ko ia e whakamau. Ai ngahi ola, te tau toi kolosi he ke sila pelua Dance Academy. Ke te o mai o hoko ia te fo i whaiva ko ane nei ko nei motuku. Unga ke tau hoko tu. Toi paspasi mai. Ladies and gentlemen, give it up for Sila Pelua Dance Academy. All right. Check. Kadang kita pas-pasi mai Sila Pelua Dance Academy. Sai ko e tu ko ni te tau hoko tai peke he foake ngai pare ko ni kono uhinga o ko tau pehepe. Whainga tā ia au pito e tau kau whakamau, hono whakamau i ai tūnga kono o giai ko e tau unga tau kau whea auhi. He, pia umau tatau pe mo ki mou tolu. Mo kai ke mo ilo mo toko ha kehe ko ia kau tangata ko ni, he? Pea kore atu heni ki he junior physique short. Ke nau lava mai ki muani. Kata ki toi paspasi mai kau tangata na nau veipa ia junior physique short. Pea ko ki nau tolu ko ia a division no. Kau reka no ko ia na nau whe auhi i he tawhaki ko ni koe o e talau sese mutu matatahi. Kore atu kateng motol kotoa pe na mo kau i he shorts, junior physique, mo kata ki o mea mai ki moani. Toi paspasi mai, paspas. Kore ka DJ ke tai maki fasi.
Pea, ko whaben ke whakawhei heni, ai kau whakafofonga koe ni, he? Whaben ke whakawhei kau whakafofonga koe ni, ke nā ulava mai, ke whoaki ange ai, pea kai ke ngata i hatoko taha, ki he tawhaki koe ni koe e tau trophy, pea me he RMC, toko taha pe me RMC, ke hau o whoaki mai, pasi mai, e tau trophy, pa moe e tau ngahi pare koe ni, kore atu hakau hawhakafofonga pa me he reiola. Whakafofonga pa me he reiola. Whakafofonga pa me he 5-star. Whakafofonga pa me 5-star. Ka pe he whoki ka whakafofonga pa me he Luna Eva. Unga te tau vilo pe. Katoa e kau sponsor koe e whiawhini. Te tau vilo pe. Kore atu kau whakafofonga. O e... Ngahi sponsor e tolu ko ni, ke mo ulava mai. Oua! Vele kau reka pa pilot. Sai, Jordan vai, kadang pasasi vai Jordan vai lala. After takeoff, let's go. Pump up the sound system. Pongo mai ai pe tua meri eli o gitau. Let's go. They are massive fagalelu. Hey. Here we go. Don't wanna be best final. all my life. I wanna pack my bags and leave this town. Basima. Fly away on to airways. Siwa sitanilei. Polynesian style. Let's go. I look down at the sky and I see the flags. I look down at the crowd and I see the people on around. Fly away onto two airways. Fly me high. Polynesian style. Hey, let's go. Devita Fatai. Let's go. With tutu on the beach. Sai. Oh, sai. Holomui. Holomui pe ke tau laine kataki. Holomui. Katako toi pasipasi mai. Sai. Unu pe kiloto. Ki tu pausi tu mau pe ai. Ko eni kai lau ia tu eni. Ko kinau tolu eni kua unuhi mai. Ko sia taha pa me he leiola kataki. Whafafonga pa me leiola. Ko ia katako ki vave mai pe, unga vave pe tau taimi. Ko unga nai ui ki mua tu, ko unga ka tau vave. Leiola, ka pe he pof ke 5-star. 5-star. Pame Luna Eva. Ya taha pame Luna Eva he via fini. Luna Eva. Sai. Iyo. Ayaw gua ngapende. Ya tahe ni pame kata Luna Eva. Ya tame Luna Eva. Anyone from Luna Eva? Ikai? Pe kwa haipu ai fefe atoko taha pa me RMC. Anyone from RMC here? Matui mawing apita tau kwa sponsor ke mo fua ke tau pare
E koe uhinga na mo sponsai ke aya ke tau ngahi pare koe ni. Ya taha? Anyone? Oh, koe whafo whaia. Kora ke he whine eiki koe na maka pas kia. Alright. Neongo kai kei heni. Ai tangata koe ni pa mono family. Kau ki heni de whine eiki. Pako tu yo kune pore apito i e ngau e konu whakakono whoa. Toi pas mai. Ai toko taha koe ni pa me RMC. Ka koe whae ia sai. Kai ke toi whakaloloa. Whanongo lelei. Koe whika tolu. Pea te uawe ke whafafonga koia o e rei ola ke nau fuaki. Ai au ki ai pauta hiki. Pea kai ke ngata ai. O ki ai pa moe metari. Pea kai ke ngata ai. O ki ai pa moe ki puha heni koe. It's like koe puha peke whamalo sino. I'm sure it's all for the body, eh? Ka kosi mau heni. Pea e fuaki ia ki he whika tolu. Whika tolu. Pea moe. Whika tahani ma. Jordan Vailala. Paspasi mai. Kore at ke whafafonga kone rei ola. Tatat pe kiloto Jordan. Tatat kiloto mariki he. Kore at ke whafafonga koia rei ola. Yo. Koia. Pamo whi metari ai koia. Foi taha koia. Metari. Koia. Kadaki toi paspasi mai. Jordan Vailala. Unu mai Jordan. Lulu. Shake the hand. All right. Hold the bottle. Thank you. Kadaki toi paspasi mai. All right. Koia. Tatat be ki ko atu e ikai. Tuma be mua ka ki tatat be ki ko Jordan Vailala. Koe whika ua. Mea tatau pe. Ko tau pauta. Ki puha pauta. Pea mo tau metari. Wawea ke whika walu siwa sitari lei. Let's go siwa. Kore at ke whafafonga koe ni e Luna Eva. Oh. How I go? Wait, go ahead. 5 star. Whafonga koe 5 star kataki. Mea mai o whake pare. Ko tuko ni te tau whake pare peta tohe poni o kakato. Te teu ke tau toto. Paspasi mai. Ai whika ua, siwa, stani rei. Pea moe ua koia o short. Physique ki he junior. Oh, toi pas ki ai. Koe whika ulu aki. Pea moe pare tatau ai pe. Oe whai pauta. Ka pepo ke puha pauta. Pea moe tau metari. Whika ua noa. Samoa taofi. Let's go, Sam. Kadaki lava mai Samu, lava mai. Koe whae ni a maka mesa ke. Unu mai Samu. Samu. Peiloaki ki ai. Oua. Whavofa e teu. Pea malahi. Pea koe parena. Oua. Kadaki toe paspasi mai. Ununu mai, ununu koia. Ununu mai ki mua. Tumawa e Samu. Ununu mai pe ki mua. Ki pausi pe ai. Kore atu ke maurere he whaita. Ai kau pare uraki, pa moe pare ua, pa befo ke pare tolu ko ia. O e tau junior division, short physique. Katak toi paspasi mai. Paspasi mai. Let's go. Let's go. Bala. Sai, balo, pas. Teu, punou. Malahi. Sai ui atu peo hingoa pa ke kata ko mea mai ki moani pa me tall division goia o e tau junior physique. Te vita vaiaku, havelu, kata ko mea mai ki lotoni, mafi fifita,
Kolofo'ou, Ifavea, Hofoa, Te Vita Mafua, Hofoa, Sateki Milolua, Maufanga, Lisia Te Latu, Kahoua, Siaosi, Vainikolo, Tofoa, Tuamerie Physique Hoi, Tofoa, Mo'ui Huavi, Havelu Pangai, Hapai, Pepe Foki Kia Chimi, Haro, Sopo Taufa. Sai, kore atuen ki he whawhawhonga o e walwalu poini ono. Lipe whoki na e whaawheau hiki mua. Kore atu whawhawhonga pa me he beauty saffron. Kataki o mea mai pa mokoe. Ka pehe whoki ki ha whawhawhonga pa me he Nia's Kitchen. Hange ko lau ko whenga pen ke tau wahe rerei pe a e tau whoaki pare. Whawhawhonga pe ma walwal poni ono Nia's Kitchen pe pehe whoki ki he beauty saffron pe ko digital HHT Tonga. Thank you, thank you. Nga ko alpeke whare o kataki ko pe atu pe ke mea mai, pe ke mea mai. All right. Woo! Sai koe pare koe ni e whoakia e he whawhawhonga koe e walwal poini ono. Talu e tā e tuuaki, tā totongi. Malo a pito mo tokoni mai. Kata ko paspasi mai lipe. Un mai mua. Koe Whikatolu. Oe Junior Physique Tall. Aia koe pare pauta, puha pauta, pea Moimoi tari. Oku whoaki ia. Whika whitu, toa meria Physique hoi! Kataki paspasimai, toi paspasimai a toa merie. Let's go. Malo, toi pasi mai, fica tolu. Tua meria Physique hoi. Koe fica ua. Puha pauta, hina pauta. Pea moe tau metari pauta. Fica Tanoa, Moimoi huavi. Let's go. Let's go. Let's go. Koe, fica ulu aqui, que Junior Physique Tall, fica o ata, Jimmy Hollow. Let's go. Oh, Malai. Oi. Oh, mai bagi lotu ke. Tu sini. Algo gitu, Wavi, algo gitu. Bossy. Let's go. Let's go, boys.
Sai! Sai, toi pas, teu, punou. Malolahi pois. Let's go, boys, let's go. Como inui pe foi pauta koina, ki he tau fo'ou. Mo foki mai mo toi kehe ange. Sai. Koe ui atu peo hingo apa ke kata ke o mea mai ki lotoni. Ofa wha oso kolo fo'ou. Lipeti tau malolo kolo motua. Solova taufa toloa. Te vita fui maono halaleva. Feofa kiono havelu. Siti vendi halawafu vautu. Stanley Fehoko Fangaloto. Talopa Hulu Folaha. Unalota Tavarea Manuka. Sai. Io. Security. Taki e fine motua ko. Sai kata ke oki ko e tali peke toki ke toki we he taimi ko e uia ai. Ko e fika tolu. Pe amo e pare ko e pauta. Pe amo e metari. Stanley Fehoko. Io, kataki, ko uhinga koe nei uia te tau kau sponsor ke o te ke toi mea ki lalo ka ke tu mau pe mua he unga ke tau foaki pe tau pare kore atu a Reiola ka pe he foki ki he 5-star ka io, kataki ke mo mea hau e pe mo Chevron pa pe fo ke Tonga Agency Limited. Toi paspasi mai ko e fika tolu eni Stanley Fehoko. Ai au ne mau ko e fika tolu ia ki e Master Physique. Ko e fika ua. Oua. Inu pauta. Ko e fika tolu. Mo e foi pauta mo e metali. Ke inu o hiki. Paspasi ma. Ofa oso. Let's go. Pea koe uluaki. Pea mo e pare. Koe pauta. Unaloto Tavarea. Aia o kufoaki ki ai pea mo trophy. Oia. Malo apito.
Unuat giloto, unat giloto gihe. Pa algo giko. Bogitu ai. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Uno. Malo apito. Toe pas-pasi mai, tau kau fe auhi. Tamsi fafalang-langi o e fiafini. Koutui ko e kapau o ku ke mea peki he hanga ko ia o e whakaari-ari. Hange ko e lau ko e osi tahapen. Osi tahapen e whanau. Unau whakahoko ko ia i he fiafini o no teke ai whakakaukau. Pea moho no teke ai spoti ko ni o tau whanua. Sai i he whainga maria ko ni ko tui o ku mau maria mai ai tau kau whaiva. Ke to o mai haki i whakanei fuanga ka te tau tolu. Lola tonga ko ia e tau ai kore ke whanau ke nau teu. Teu ke tau vilo hoko ko ia tau whea auhi. Aia ko tu o smau e tau kau whaiva, ka pau mo smau, pa mo ki talo mai. Alright. Hoe ki pa mo kainga, ki paspasi mai. Sila pelua, Dance Academy.
Check. Kada ke toi pas-pasi mai tau kau whaiva. Ai e whakaofa ia. Mo e maalahi wholahaka. Whamalo atu e kau whaiva ko ia e sila pelua. Sai he whainga maari e ko ni. He kai ke tau toi whakaloloa. Te tau alu rewa heni ki he bodybuilding ai junior. Aia koe konga koe ni ho eki pa mo e kainga kore peke whakatulo atu i he tala whakatapu o e whanua. O koe konga koe ni ukai ke talau se mutu. Ka ku talau se mutu au pito. Ko iai ki whakamalu-malu atu pehe. Tamasi whalangilangi o e whiawhini. Koe konga koe ni. Hange koe whakakau-kau. O whenga ke teke a tongani ke au ke tuunga o kuiai a ngahi whanua. Pea upau ke tau ai e tau tolu. A tuunga o kuiai e ngahi whe auhi. Pea te tau kamata aki a junior division i e bodybuilding. Aia o kuwei pai a e toko wha. Ko e toko taha ulu aki. Pea me he sopu o tau wha ahau. Ho eki pa mo kainga. Ko e tamai o eki koe ni, kai ke ngata i he ene, whafofonga i mai e ako maulunga ria hona. Ka koi ai ni na moutoki mea ki ai, na ne ikuna koi a tall. Pea mo e whika wataha. Ladies and gentlemen, give it up for Jimmy Harrow. Kada ki doe pas-pasi mai e Jimmy. Ko e whika ua. Ko e tamai o eki koni. Pea mei nuku-nuku ma o whanga. Pea kai ke ngata ai. Whawhawhangai mai e Koristonga. Pea mo e whika ua noa. Pas-pasi mai. Samuela Taofi. Blame it on my
Sai hoka tu koia koe ai junior bodybuilder. Pamei nuku mawhanga fika wanoa. We, pamei pahu kataki. Fika tolu noa, paspasi mai. Hangana talanoa. Oa. Let's go, mana. Mari, paspasi mai. Koe fika fa. Paspasi mai. Stanley Feoko. Oa, Stanley Feoko ia o whangaloto. Sai koe Sai malo pito DJ Aia koe toko whaia na weipa I he junior bodybuilding. Kau hoko ato ai pe Ki he kau tangata na weipa I he Master bodybuilding. Pea o wanga peheni a e tau whakahoko. Koe toko taha ulaki tere hopoki a e tau malae. Koe tamayo eki koni pea mei manuka. Pea o kune kore mai ke orewa ke ne tō mai ki loto maari e ka toki play ene foi fasi. Hau eki pa mo kainga, whika ua fitu ko ia, oe ahoni. Una loto tavalea. Hange koe kore tamayo eki koni, orewa ke tō mai ki loto maari e, kai kamata I aki ene tō mai. Let's go! Così è
Let's go. Kada kita pas-pasima ya una. Hogat kiai. Piamei kolofo amaile. Fika wano. Pas-pasimai. Ofa faoso. Let's go, Ofa. Let's go. Oa. Mario, Mario. Oa koe Ofa. Let's go. Kadaki toe pas-pasimai. Toe pas-pasimai. Ofa faoso. Koe tokota hoko oe efia fini pamei kolomotua. Hange go mo mea I koe tamai eki koni koe fika ua hiva ia. Pas-pasimai. Ripeti tau malolo. Let's go, Betty. Valo. Koe hoka tu koe kiai, hoi pamakainga. Tamai eki koni pia me niua top tapu. Halareva, no muka. Pas-pasimai. Te vita fui maono. Go Vita! Oa! Koe toko taha whakao si rewaini I he master bodybuilding. Aia koe tamayo eiki koni une kore mai ke huu mai peki loto pa toki kamatai ene whasi. Koe ai ko whawhea te tamayo eiki koni whika wawalu pas-pasi mai. Taiami tui fua!
Let's go, Tai. Let's go. Alright. Kadang doon pas pasimay, tayami tuy fua. Sai. Korea tu katoa ki he junior division. Kadang mo mea magilotoni. Jimmy Haro, Samuela Taofi, Hangana Talanoa, Stanley Fehoko. Kadang mo mea magilotoni. Kadang doon pas pasimay kau tanga takoni toko fa ko. Oh iya. Uno mai foi line koi. Let's go. Tulerei. Sai kataki. Katako ki falongolongo hifo. Falongolongo hifo kai ui mai he whakamau e nau pousi. Tipeni me ai no whakamau iki nau tolu. Let's go. Relax. Front double bicep. Strike. Relax. Face to the rear. Rear, leg spread. Show one calves. Strike. Relax. Face to the front. Choose any side chest. Strike. Relax. What's your name? Sai, kadang itu lagi pas-pas kia. Sai, kadang ko ki falong si hifokadaki. Koe whainga maria le vani e whoake ai pē pare kau tangata koni ape taimi tumau ai pē iai pe kou whakaampe ke kore atu heni ki he kau whakafofonga ko ia o e tau iyo ko hai VMJ kara ke o mea mai ha whakafofonga ke whoake tau pare Nia's Kitchen o si ataha he Nia's Kitchen Hangi ko lau, tau whaki pare ka atoa pehe ahoni, Nia's Kitchen, pea pehe whoki ki he RMC. To e lava mai pe, ka pau e mea mai, te mea mai pe whae koni koe a maka, ka pau te ke lava pe, pe ko hataha pe ke whoaki ake ngahi pare koni. Kai kehe, ko tui, malolenga, ko tui koe lotonga koni koe tau taritari. Lotonga kone tau taritari. Koe fika tolu. Pea kou kore peheni ki he whafufonga kone VMJ,
kia verenga, kene whoakia kia pare koe ni whika tolu, ki he bodybuilding a junior. Whika wanoa, Samuela Taofi. Aia koe pauta, karaki to pas ki ai. Koe pauta, ka pehe foki, ki me tari. Karaki to pas mai. Sai koe whika ua. Pea moe pauta, pa moe metari, ka koe kalase ni au toi mama whange. Jimmy Harrow. Let's go. Let's go, Jimmy. Io kore ni ke whawhawhonga ko ia. Wow. Yeah. Pasmasi mai, ai kuna koia. Junior Physique. Junior Bodybuilding. Stanley Feoko. Kore at ke whae koia maka. Kene whoaki ange ai metari. Koe whakalanglangi aki ai tangata koni. Hange koe mo mea iho ik pa moe kainga. Oku koe wheau i koni na whakamau i ane pongpongi. Lere mai ai peo au mai ke he whiawhini. Whai ngata i au pito kau whakamau. Pea koe uhinga ia koe. Oku nau whai ngata i ai. Hange pe ko whai ngata ia. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Unu giloto, unu mai giloto. Unu giloto. Alu koe ki whai ki ko simi, alu whai ki ko simi, alu koe ta whai ki ko ngana. Tata mai whai ko ni ngana, tu mawai. Oia tu mawai loto ai ngana. Hange pe ko tau mau pare ka atoa i pe tau tolu. Teu, pausi. Let's go. Let's go ngana. You got this. Maalahi. Sai, teu, puno. Sai malo, bear ki blua. Kore atu ki he kau tangata ko ia i he master. All the master boys, please make your way inside now. Kore kau reka ko he master, una loto tavarea, te vita fui maono, ofa faa oso. Ripeti tau malolo pa motaya mitui fua. Kata kita pas-pasi me kau reka koni. Kata mo bea mai, welcome boys. Let's go. Fanong oi. So Kataki ki falongolongo hifo please. Kore ki fa mau ke ui mai na post. Relax. Front double bicep. Strike. Relax. Face to the rear. Rear, let's spread. Show one calves. Relax. Face to front. Choose any side. Side chest.
Let's go, boys. Squeeze. Squeeze. Relax. Relax. Most muscular pose. Strike. Masih? Kadang kita pergi pas-pasi, mai. Sai. Ki relax. Front hip type pose bar. Oh, I took. Sai. Koi hoka toi pen ke whaki ai raki wa tolu koi a i bodybuilding masters. Ai a oku iai toko tolu te nau ikuna ai pauta me tari pauta. Koe fika tolu. Ko whetau kau io sai te whakawhei la lewa hene a Apifo'ou pia me he International Take Line Hotel. Karaki o mea mai, kai pehe Foki and Tiffany, Her Excellency, New Zealand High Com, ke mo mea mai. Let's say we are very, very honored to have you here tonight. And of course, this is the, ai tau pepe ko whi au hi tau potu au pito eni, really important. Bea kai ke ngata i te whakawhei ato ataha pa me RMC, ke mea mai. Ka pau pe kai ke lava mai ai whae a maka, kola pe whakafofonga, ka si mā lolo, heu kei toi la he ngai pare. Te tau whaki pare a tata pe he poni. Sai, koe whika tolu. Paspasi mai, ofa oso. Unu mai ofa, lululu kapo uma, alright. Kadak koe paspasi mai, koe whika tolu en ofa. Koe whika ua, and I would like to ask Her Excellency, the New Zealand High Commissioner, ke whakiangi ai pare koni. Number 2. Tayambi tuifua. Let's go. Let's go, Ami. We got this. Let's go. Kadak daw paspasi mai. Pea koe ikuna koe ai bodybuilding masters. Toi whawhei ai pe Her Excellency. Paspasi mai, una loto tavarea.
ia, malai. Sai teu pausi. Let's go, let's go. Drop the music, drop the music. Sai teu, puno. Thank you. Kadaki, mo mea atu ki mui, kore atu ki he raki wa tolu. Kore atu ki he raki wa tolu. Raki wa tolu ko ia ai short division ko ia ai talau se mutu ko junior. Pa mo raki wa tolu ko ia ai tall. Mo kadaki o mea mai. Ko kuia to hingoa pa ke lava mai. Jordan Vailala, Siwa Stanley, Samuela Taofi. Tua Merie Physique hoi. Pea mo ui huavi, pa mo Chimi Haro. Toko ono ia. Let's go. Unu ki mua. Let's go. Ki posi pe ai, I laku pe. Aia koe tau pe ko hono koe nau pato eni pe ko hai koa tene ave ki api ai Mr. RMC Junior Physique. Mr. RMC Junior Physique 2020. Aia okuiai pe moe. Sai ki manawa na toa ta ki lalo ka ka empurensen. Raki wa tolu na pare panga ka toa pe. Iyo. Aia. Ei, ki manava na toa ta ki lalo. O te whakamana atu atu.
Sai lo tonga kone tau tari koe ke fika I e paanga kone mau he kaureka koe ni. Ko kore atu heni ki he whakafofonga ai 5 star. Whakafofonga ai 5 star. Pea moe whakafofonga ai Chevron Beauty. Pea pehe foki ki he whakafofonga ai Leiola and RMC. Leiola mo RMC, mokataki o mea mai. O guiai e ngahi trophy heni, pa guiai mo pare paanga. Pea ku whemau ke unga ke tau whoaki a mai whanau ko ni, ko unga ko teu na nau whakahoko. Ka uene tolu tōk whakahoko ne whiauhi. Let's go. 5 star, Chevron Beauty, da mo Leiola and RMC. Ai tau pepe kapako e Leiola, okay. Lucy? Sai, o kwanga peheni lewa. Ko e whika tolu. O e whakakatoa ko ia o e Mr. RMC Junior Physique. O ku oange ki ai mo e paanga e tolu ngeau. Pea kai ke ngatai. O ku iyo. Iai mo ne certificate hiki. Hiki pahia. Hoei ki pa moe kainga, paspasi mai. Samuela Taofi. Kore ke whafonga I e 5 star. Ke whaaki mai koe pare ko ni, koe pare ia na sponsor. Kata ke paspasi ma Samuela. Panga e tolu ngeau. Ke kai papaki waki he osieni. All right. Tumai Samu. Ko e fika ua. O e Mr. RMC Physique. Ua noa. O fuaki ki ai mo e panga ni mangeau. Ko le atu ke he Chevron Beauty. Ke fuaki angeni. Moimoi Hoavi! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! All right! Pea Iyo, kataki uyai pa mone trophy. Tomo trophy. Kataki toi paspasi for mai. Iyo, kataki o tokanga ke trophy. O kau mo trophy he ave o te ke fika e trophy ke avki api. Pea koe uluaki. Pea moe oreva. Kalolongo. Ei, oreva. Koe uluaki mo e panga e tahafe. Pea pehe foki ki he trophy. Jimmy Ho! Let's go. Let's go, Jimmy boy. Let's go, Jimmy. Hey, sai. Unu gimua. Teu.
Teu, puno. Sai, whanongo. Ko e tokotaha ko toa peu kau he whea ui ko ni, o ki ai mo ne pare. Ni mange au peki o lunga. Sai, tau hoka tueni ki he kau tamalalahi kore atu ka tek botolu ko toa pe he Master Bodybuilding, Master Physique, kata ko hau ki loto. Ko koe pena ke kau he Master Physique, kata ke o mea mai ki loto, e ku wha ureo no to ui e tau moho ingoa. Korat ke Master Physique katang mo mea mai ki loto, una loto tavarea, ofa aoso, ripeti tau malolo, solova taufa, te vita fui maono, feofa akiono, sitiveni halauafu, Stanley fehoko, pia motalo pahulu. Lotonga e tau kei tari ki he tau kau tangata, ko whaampe ke ulau atu e tau kau sponsor ko ia ki he fiafini ho ek pamoe kainga. Una. Aia o kuiai whanongo, o kuiai RMC, Vicky's and Papa, Supplement Shop, Digital Agency Tonga Limited, Beauty Chevron, Tanoa International Dateline Hotel, Luna Eva Supermarket, 5-Star Tonga, Leola Group Limited, Nia's Kitchen, Radio Liku'alofa 88.6 FM, VMJ Custom Sprints, kapefo ki ke Skips Joinery. Kataki mo to paspasi mai. Ai ako ginau tolu ia, o gunau iheni, ko whakapaanga e Taukolo kalama. Sai ko koepe o ku... Sai whakaongongat pe ke tau kau judge. Whakong ke tau kau judge. Boss. Free boss. Free boss, man. Freestyle boss. Kore ke DJ ke tai manga fo ifas. Simbula tape. Let's go. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do Yo. it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be
Sai. Whanongo. Koe tau parere van. Aia koe hoko atueni ki he e tau Master Physique, Mr. RMC. Pea koe fika tolu, pa moe pāngai wangeau, foakia he RMC. Kore atu kataha pa me RMC, katoa ngai pare ko ni sponsor katoa he RMC, pa ko kore atu hatoko taha pa me RMC, kata ki o mea mai ke foake ngai pare ko ni. Pea koe pāngai wangeau, pa moe fika tolu, Stanley Fehoko. Let's go. Pangai wangeau. Ke alo kai papakiu ake weekend wi kahau. Boy weekend hoko mai. Pas-pasi toki pas-pasi mai fafafonga me RMC. Before ake pare koni. Malo ofa. Sai pe koe tumau ai pe ai. Pea koe fika ua. Aia pea moe pare, koe panga e tolungeau. Fuaki pe moia he RMC. Ofa oso. Let's go. Pea koe uluaki. Peko tuki mua taha pe mawe hingoa ko Mr. RMC Master Physique. Pe moe panga ni mangeau. Una loto tavalea. Sai, tumawai, teteu, punou. Malo, lavat kimui, kotui mo shela au pito. E whainga maari e koe ni, te tau kolosi lewa heni, ki he e tau manatui nei kai ke ngata pe i he bodybuilding, but kane iai pa mo whe auhi whakaholo. Aia koe whe auhi whakaholo koe ni, lo tonga koe ni ko whamben ke korat ke he whanau koe a koe o e bodybuilding, ke mo teu katoa. Ko koe pena ke kau e bodybuilding, tatau vei e junior. Katoa e bodybuilding, junior, teu. Sai, i e whainga maria ko ni, ko kore atu heni, ki ha toko taha pa mei he Tanoa International Dateline Hotel, please, katako mea mai. Pea uiai pa moe ngahi pare ki ai. Ai au uiai e kato, o ku ka kato i loto ai, ai vala whakamalohi sino, sponsor pe moia, pea mea maka, pa mo lien, pa mei RMC inu usila. Pea kai ke ngata uiai pa moe pare pa anga ki ai. All right. Aia koe o wanga pe heni. Ka pau ke heni, ko kore atu heni ki a pou, ke kataki mai o whake ngai pare ko ni, o whafofongai a Jason. Pou and Jason, if you would like to both come and give. Let's go, Jason. Let's go. Kore atu ka te koe pou, ke lava mai bembo koe. O wanga pe heni. Sai, koe whi auhi whakaholo koe ni, na talu, na kamata ia i epereri. Whi auhi whakaholo koe ni, na kamata i epereri, aia na tau mua, whanongo, aia na tau mua, ke whakahoko pe, ai whoaki koe ai ola koe whi auhi i me. Ka koe uhi ngā whoki koe hokosia koe ai COVID-19,
Pea koe ni kei pine mai peka u whakaholo koe ni o au mai ki he ahoni. Ai au iai mai kato whamalohi sino, ai u mahino mai koe kato lan pinki ki he hou e ki whawhine, pea moe kato lan uri uri hou e ki tangata. Ko ia, all right, all right, all right. Iyo. Malai. Unga. Okay. Ko kui at pau hingoa kata ki o mea mai o mau ho pare. E kui ai pa mo ho paanga. Pe foa ki atu e Jason Maau. Ko e tolu. Ko fika tolu na e holo ake kilo e tahaua. Poi niono. Talue me e peleri. Aina e whamasino pe akai. Pe whamasino pe akai. Holo toi tupu. Holo toi tupu. Pea mahino ko kui ai koe pare paanga, pea tae kai ai weekend i kakato. O whaaki ki ai e panga tolunge au, whakataha pea moe kato, whamaloisino koe ni, whonu he stoke ni aloto. Paspasi mai, Saresi mohe noa. Let's go Saresi, let's go Saresi. Korea ko fafafonga no se kapau ya fafafonga ko fafafonga paspasi mai e fafafonga ko ya sare si ko e pare paanga cash prize 300 paanga pe moe kato famaloisino ke alwa sare si o famasino aki paspasi mai sare si Pea koe fika ua, ne holo aki a kilo e taha wha poi ni ono, o whaaki ki ai e pare paanga panga ni mange au, whakataha pa moe kato whamaloi sino koe ni, o whaaki a kia, viriami afu, pila afu, paspasima! Let's go, pila! Let's go! Mo mea mai, koe viriami ane afi, o kukehe a viriami ahoni. Paspasima, viriami afu. Let's go. Te whakamana toange pe Jason ni na whamasino. Ke wike kahau. Alright. Pea koe uluaki, o e Tanoa biggest loser, ki he uanoa. Pea moe trophy, panga fitunge au, kato whamaloisino, holo ake kilo e uanoa, pa me e peleri ke ahoni. Mele mohe noa! Let's go, Mary. Let's go, Mary. Let's go, Mary. He ain't nobody with Mary. Kadaki doi paspasi. Thank you so much. Tanoa International Dayline Hotel. Bro, really inspiration. Sai ko tuos mau mai e tau kau whainolo ko ia ki he whiawhini. I he bodybuilding ko ia master bodybuilding. Pea ko whawhe i kotoa motolu. Ke mo mea mai ki lotoni. Sai te toi ui atu pe, katoa pe, kai ngata pe kau master, hau katoa pe. We, kataki, aia koe raki wa tolu pe koe, i he junior, pea moe raki wa tolu koe a koe, i he master, kataki. Raki wa tolu pe i he junior, bodybuilding, raki wa tolu i he master bodybuilding. Aia ko kinau tolu eni. Stanley Fehoko, Chimi Haro, Samuel Ataofi. Let's go! Let's go, baby. Relax, eh?
Moi. Kataki koe kau tau se mutu au pito pena. Front double bicep. Strike. Relax. Face to the rear. Oia, fefeka. Rear leg spread, so one calves. Strike. Relax. Face to the front. Let's go, boys. Abdominal and thighs. Let's go. Relax. Sai, kore peheni ke DJ ke toi tai mai pe whamalon. Koilong mo si moki puno, te puno, mo mea toki malolo, te puno. Let's go. Sai, lotonga koe ni koe kei whamau, popo kau whamau. Manatui koe laine koe ni na toko si, e unuhi me iai, ai toko taha tene, e aluki api. Pea mo hingoa, koe Mr. RMC 2020. Ka ki mua ia lotonga koe whamau, kore heni ke ki tau olunga koe ni, paspasi mai. Koe tau olunga koe ni, ke tau ki whakavaha mapa aki. Whanongo, pea kai ke ngatai, koe hiri pe tau olunga koe ni, e whakawhi rewa, e tau whakawhalanglangi. Kene whoaki ai ngahi pare makehe. O kia e ngahi pare makehe, hange kou lawe koa ne nai. Whanongo. O kia i pe ai pare ki he toko taha kotoa pe, o kau he whiauhi. Whewheke tau ki paspas ki ai. Paspas ki ai. Aia, e whoaki katoa ngahi pare koe ni, e whawhalanglangi, pia kai ke ngatai, whoaki ai pepa mo e pare ko ia, o e raki ua tolu. O e Mr. RMC ki wano. Karaki i toi taitat whiawhia, paspasi mai. Tahine taulungas.
karita la e moto. Let's go! Tatua moto ngatofi a e nofo. He ilo la loa ilo e he poto. Mo unga oto nga kakohonoloto. He he kakohonoloto ke puna pe hapo he kohonoloto. He iyo iyo iyo. He iyo iyo iyo. Na e whakapupe a ane fe. E whakatapui pe toi vete. Tuku pe mua hota ue fe ke tatoki tuki haa ke he. Te ufoki pe ki hakau tapu. Ki halaka kala molo a manu. He koe tatu a moe walau. Haka he kaloni tala elo au. Oi! Sai, wheweke te whaka pasipasi ke fo i whaka me ite makehe ko ia pia me he lalo pui pui. Sai e whainga maria ko ni hoik pa mo kainga ko whapen ke whaka whe iai ai tamasi i whawhalanglangi kene mea mai o whoaki ai pare ko ni. Whanongo lelei, hoi ki pamoe kainga, koe pare koe ni, koe special prizes. Koe special prizes koe ni, o whoaki ia, ka tek nau tolu kotoa pena nau kau, i e polo kalama i hono, kau i e kau whe auhi, nei kai kia nau pare, kau mo nau tolu, ka pehe ka tek nau tolu kotoa pena nau organize, pea koe whakaamu ni a tamayo eiki koe ni pa mohono whamiri maka lien pa mo lien pa mo mesake unga ke whoaki a ngahi pare koe ni koe unga koe tokoni pa mo poupou o whakahoko uruaki o pare ko whakaamu ke whakawhe i heni a tiu talahe korisko tupou whewheke pas ki ai pas ki ai, hoe ki pamakainga. Whakalata e te wakai ki e poupou ai tamai koe ni ka koe tiutalahi. Ki he tareniti ai whanau koe ni. Pea o ku whoaki ai e RMC ai pare paanga. Pama ai whanau koe ni pamekolisko tupou. Pea moe kau ngau e kotoa pena nau poupou mai me kolisko tupou. Wheweke tau pas. Whoaki ia, pa mai kolisko tupou. Pea moe nau pare, koe appreciate, ai ofa, pa moe tokoni, pa moe poupou. Kia teng nau tolu kotoa pe, o nau i hen. Pea kou whampen ke whoaki ia he whawhalanglangi o e whiawhini. Ki e tiutalahi ko ia o e korisko tupou, malo ai kau mai, pia malo mua hono teke tau whanau, na e ane pongpongi, na whiewhia i ko ngā ko e talanoa whiewhia na ne whakahoko. Ko ngā ko e whakaukau ko ni ki he tau Apifo'ou, pia mo hono teke ai pe, o e tau polokalama whamalosino. Pasipasi mai, hoi pa makainga, ko e tokoni pa mai poupou mai kolisko tupou. Malo e poupou. Ko e hoko. Ko e foi toko tolu na nau kau mai pa me kolistonga. Pasipasi mai. Pea ko kore atuen hataha pa me he whanau koni na nau
A kau mai pa me koristonga. Kada go mea mai hataha. Pas pasi mai. Kone mau o takai lolo. Kona sa. Malo sabu. Pavongai mai ai koristonga. Aia koe hokat koe ki ai. O kui ai kona ta whafofonga pa mei Saffron Beauty. Kataki o fuaki pa moe pare ka ting nau tolu koe toko taha koe ni. Na keike mei hoko e whiawhini ka koe ne organize aia koe tatalo Saffron ke sio mea ka meaka koe. Aia koe kaunanga ia koe ne tū koe ni, whererea ki holo, kai ke ngatai e interneti, organize mea katoa koe ia, pea malo apito e poupou pa moe tokone. Kore atu ki he kau whaiva koe ia sila pelua, paspasi mai e kau whaiva sila pelua. Hau hawhafofonga. Ke mau atu ai pare koe ni, ia hawhafofonga sila pelua, pe te hawhafofonga ia motolu. Io o si heka na tolu he waka o foki. Hoko atu. Mai peke wau. Ia taha pa me he kau whaiva koe sila pelua kataki. O sa na tolu. Maka toto ve au whau me koe. Alright. Let's go. Paspasi mai e tahine tau olunga e fiaf koni hoek papagainga. Thank you. All right. Hoka tu hoik pambakainga. Ogia e pare heni pa mai DJ ta fasi o e fiafikoni. Paspasi my DJ Ladi Daddy, ladies and gentlemen, right here in the building. Paspasi my atoti. Mau atu pe amoi pare. Koe tokoni malo apito hono tama ngai fasi ko ia kau papela ka pefo ke ngai fasi ke tau whakaverevela ke fiafini. Pea kai ke ngatai o kuiai pa moe pare ma kehe heni ki he kau whakamau e toko ono na nau whakamau i a tau polokalama ko ia o e ahoni pa o whambe ke ua den Viki fia fia paspasi mai a Viki. Let's go, Vicky. Let's go. Come on, man. Let's go. Come on, man. What's up, man? Paspasi ma Vicky fia. Hoko mai ki ai penyon lo kotui. Malo Penny. Also Jason from Tanoa. Let's go, Jason. Kapefo ki Lata Moala, the main judge. Paspasi mai tau kau whakamau. Paspasi mai. Let's go. Let's go, Vicky. Tua post. Eh? Let's go, Penny. Let's go, Jason. Let's go. Malo Lata, malo. Pea o kuiai lewa pa moe pare whaka osi o ku whoakia. Pea mai kesofona. Kesofona, kore atweni ki e tokotaha MC ke ne whoaki ange pare koia e kesofona. Sai kada ki toi paspasi mai tau whawhalang lagi. Man. Sai he whainga maria ko ni, te tau whanongo re vai ka ki ilea. Hoek pa moe kainga. Ki mua pea tau
whanongo rewa ki he raki ua tolu o e efi awhini. Te tau whanongo he ki a ki lea, whanongo le rei, aia, ko e tokotaha ni, nā ne whakapaanga, ai tau polokalama e whiaf ko ni. Aia o play mai e ne rea ko ni ko whakamalo, ke te ngotolu ko toape i e whiafini. Kore ni ke DJ, ke tukui mai e rea whakamalo ko ia e whiafini, hiri pe ko ia, ko e tukui atu ia raki wa tolu, o RMC wanoa wanoa, maka mesake. Tulo, tulo, tulo. Pea whakamole mole ala na kua ngali whakamata tua e te whakahoko whatongia. Wisa, ko viti tahi vai moho haa. Ko ke vai tu uasi e mau fie wholaua e o tu motu anga o wha. Tuku mua ke u whakamalu ato he tala malu kakato ho tau whonua mo lo tu. Ka ata mua mo e fine motu atu ani ke whakafofonga i ato e kautaha RMC Services mo e Vicky Spaba and Supplement Shop a ki lea whakamalo. Tō mua tuku a whawhetai ke ta mai he wani he ngai tāpu aki mo e taho i ofa o whai ke tau ngai. Mo ui tak taha o taua o sia e whia whakoloa koeni. Whawhetai ko ni whakalaolawa na tula kai lava lelei ke whakahoko. E ngahi palani mo ngai whotuutu ko toa pēne whakahoko mai. Ia ngai taimilahi ki mua o taua o sia e ha polokalama whakawhiawhia. Mo whakaholo mamata he whiawhini. Whamalo lahi atu ki he whakawhalangilangi e ki Pavel Ahme. He ene tali lelei e ki whakawhe maolaloni. Neonga ne taim no hono whakahoko atu o kaukohonga au pito ho tali lelei e ki whakawhe tuani. Whamalo lahi atu hen mo loto hongonga aia mo oni. Ke ngahi kautaha ko toa pēne mo tokoni whakapaanga mai ke si whakatangi ni whakahoko atu. I kai halea whiunga ke whakatataua e mauhonga ia mo oni. I o mo ofa tō matakakano ke si lawe ai hako tupu ho tau whonua. Ko mō ngahi tokoni whakapaanga ne hoko ia, ko e vai ka o aki ki whanauni. Pia malawa ai ke nau whiawhia he ngahi pale, ne nau i kunai he whiawhini. Whakamalo lahi atu heni ke tau whanau ako me he kolisko tupou, moho mō kau tiu tā. I ho mō tuku taimi ka mō lava mai ke polokalamani. Whakamalo ke whafofonga me kolisto ngā kai pehe foki ke ako maulunga tiahona. Kai pehe foki ke aki mō tolu hono kotoa e kau whi auhi ne mō kau mai i he whiawhini o makatu ungai e tau whakataha mai i he whiawhikoeni. Nei kai ko hala whanonga whaingo fua na mō fōu mai ai. E nai pau ke whailau lau i ngahi mea lahi. I ho mō tō onga mō ui, pia mō whakamalo i sino lahi, ko e teu ki ahakoeni. Ko tau mātā tonu ki ngahi e ola, o e teu mo e whailau lau ne mō whakahoko. Pia neongon hei kai ke tau i kunai ko toa e pale uluaki, ua mo e tolu, ka ko tau, o si i kunai pe e tau tolu ho tau ki tā, i he ngahi whailau lau ko tau whakahoko. Whakamalo lahi atu heni kia Jason. Mo kaunga aue ai Tanoa International Hotel. He whakawhainga maalie ai hotele a neuhu ke kamata i e ngahi whakamau i ngahi whiauhi a neuhu. Kai pehe foki ki e nau loto lelei ke nau teu i. Ai holo koeni o tau whakataha mai ki ai i he whiawhini. Kai umaa ai ngahi mea tokoni, whakamoko ki e tau kau whakalangi o e whiawhini. Whamalo lahi atu hen ke tek mō tolu kau whamau o i pōni. He whietuku ho mō taimi ka mō lava mai ke whakahoko hono whakamau i e whiauhi e tau whanau. Ko ngāwe maho inga ne mō whakahoko pe au honga au pitoia. Whamalo lahi atu heni ke si whanau whaiva. Me mō lava mai o whakahoka ngai whai whaholo mamata ke whakawhiawhia e matanga i he whiawhini. Whamalo ma waheni ke komite a Tonga, mo ni ihi ne si whailau lau i honau taimi, hono whakotuu palanii, o si ilele takai holo he whainga ke mau e ngahi polokalama ko toa pē, ne whakahoko he whiawhini. A o atu e whakamaloni ka ki mō tolu, ne mō tokoni ki ono pulusi, tufaki,
E ngahi tuuaki, e ngahi mitia whakasosiale, pe a pefo ke ngalo ea. Whakamalo ke tau DJ, pe a pefo ke tau MC. O e fiaf koe ni. Whakaua te whakamalo ni ke kau ofisa. O ko nau puke mai ai me lino i he tau wheo hi angani. Whakamui manoa o e whakamalo ni. Ke a teki mo tolu hono kotoa pe. Nisi tuku ho mo taimi ka mo lava mai he fia fini. Ke tau kau whakataha ono mamatai. Mo poupou i e ki polo kalama. Koeni e tau whanau. Whakatau wange pēne mo mao ha polo kalama fia. Mo lau maali e lelei he fia fini. Wha mole atu ka pau ne iai hato o whatongia nei kai tuha mo tau mo whakaamu. Koe poto a niu mui pē tu unga mātua mo fine mātuani. Tau lotu pē mo whakaamu ke kei hoko lelei atu ai pē he kahau e tau whepōpō waki ki ono toko nia e hako tupo tau whonua i he sipotini. Malo au pito tua o whalahi atu. Sai. Kanaki to e paspasi ki ai, paspasi ko e rea whakamalo ia pa mei he a whae ko eni ka koe hoa ia o makamesa ke lien whamalo atu una mea mai i he laivi ko ia o e whiawhini kanai kai ho mo ofa pa mo tokoni ko ngā ko whakaukau ko eni he kai ke seksekia holo whangi kau tamo koi mui ka uhinga ko mo tokoni. Thank you so much. I he whainga maria ko ni te tau hoko re waheni kore atu ke whawhalanglangi kata ko mea mai ke whoaki ange ai pare makehe ko ni. O giai ai toko ono makehe pa me whanau toloa nei pa befo ke kaure ka ako ka koe toko ono eni koe whakaamu ko ne pare ko ni ke whaka ai pe nau tolu nei kai ki hanau pare nei mau ka ke whaka ai pe ki nau tolu ke nau hoko atu mo whainga ki he tau Apifo'ou ke lava ke nau ikuna i hamea i he tau Apifo'ou. Mau whape ke whakawhi he ne whawhalanglangi kata ki mo mea mai toko ono ko ni kata mo mea mai ki muani mo ki hoko mai pe heni ke whoaki atu e whawhalanglangi o e whiawhini ho o mou pare malo e ngā ue pia malo e kaluse whai pasipasi mai li petau malolo te vita fui maono ko ia hoko mai pe ko ia tu kataki to e pas hoko mai pe peti lue mai pe lululu malo e ofa malo e pou maka pemorien iyo hoko mai malo ngana loa malo aki malo Steven kataki to e pasipasi mai pea iai pa moe pare makehe heni e taha o sipuri e tamako ia ka un neongo pe ko whampea ke whakareai o iai pa moe pare makehe ka te au ka pehefoki ki a whinau a whiaki neongo kai ke ne la mai kisi i whakoutua pa pehefoki ki a ranso tuku tau pa mehe tau aiti to e pasipasi ki ai. Say, this is the moment that we all waiting for. Pea koutui, ko toko taha ko toa pe, o ko kai ke kei whaatatari, ke whanongo ko haune ikuna a title ko e Mr. RMC 2020. Pea te tau kamata pe, pea me e whika tolu. Mo tolu kona Moimoi, whanongo relei pe na ui e to hingo au ke kei mohe koe.
Nonga. Aia ko e whika tolu, o gu whoaki ki ai pare paanga panga ni mange au. O gu lotonga I loto ia I he. Stanley Fehoko! All right. Iwi. Kataki paspasi mai. Fika tolu o Mr. RMC. Uanoa, pamboy panga ni mangeau. Foaki aki a Stanley Fehoko. Lululu ana aho. Toi paspasi ma Stanley Fehoko. Ko e fika ua o Mr. RMC 2020. Whatahaya pamboy trophy. Pamboy panga fitungeau. Tayami Tuifua! Let's go, Abi! Pea koe! Mr. RMC 2020 Aya o kufoaki ki ai a taitolo ko ia, ke foki moia ki apia mohe aki. Whakataha pa moe panga e ua afe. Pea moe trophy. Una loto tavalea! Oya, unu peki loto una. Let's go, Tai. Let's go. Kataki, toki paspasi mai. Toki paspasi mai. Post it. Come on, let's go, guys. Hey. Oh, wow. Jerusalema ikayalami ilondoloze. Let's go. Uhambe nami zungangishilana Jerusalema uno. Sai malo. Sai, fefe que te fa aqui pas ki ai. E fai nga Maria ko ni ko fa mai pe ke o fa malo la ya ke motol ko tape e fai nga Maria ko ni pe ko fa fe heni ai titalahi ko ya kolisco tupo ke fai ha kres matek tautolu pe ofa mai ospe ko ya o ate ke fu fa va na ke tau ha le pe Kau tuku taimi le rei pe e fini. O falai ka te botolu ka fai mare koni ave ki he tiutalahi ai kolisco. Kada ke to ki falongolongo si pe. Malo bido. Ke tau lotu. O mehe a Fiona e ngahi
tāpo aki. Mea te koe ngahi tare niti. Pea koe tare niti koe a kune whakalangi a Fiona. Mau whawhetai atu. Mea hene whakawhalangi. Mau whakamalo he mao no taimi. Kine mea mai. Pavel, whakawhunga i e whatongia o pōkoini. We thank you for the time of Her Excellency, New Zealand High Commissioner. We pray that you bless her. We thank you for the time of the judges, the sponsor, and all of those who participate and contribute to the night's event. O whakamalo he ongo mātua koen, na sponsor mai sipoti koen ki he whonua mai pureanga. Maulotu maki naua, whakaloto lahi, pia ke pōpou ki he ngāwe kuna whai mai whonua. O mau whakamalo he ola mau whanongo ki ai, ua ngai mau pōpou mo mau loto lahi. E mau teke a langi a Fiona, i ngai tāpua ki kuke whoaki. Kau tau i whanau, kau mai ngahi maheni, ngahi sponsor ko tō, mau whataha he poni, mau whakamalo ko ui koe ngāwe e komiti, o ku langi ia pe fia e taha ko tō pe, i he ka kato leleo e whatongia. Tāpuak mai kau sipoti, tare nit ko ke whoaki, i mea ofa e mai a Fiona, o na nau pore, i ho nau iwi whaka e tangata, ka koe ofa mo e tāpuak e a Fiona. I whamalau maare o te taki mautolu, komiti koini, whafoki moi ki mautolu, hao ko mau ngahi nofu a ngā. E ke whae pēha Fiona, mau tataki a hon mo e ka hau. Lotu ia, pēha koe kresia eki, ko sisu klais o whalahe toka tamai, whio he lau maare maani o ni, i toko e moku mautolu he poni, o nā ki hika e whae pēha tangata. Amen. Amen. Malo.